Bonjour, bonsoir, assalamu alaikum. Allez, on a un petit doigt en disant pour le 26. Partager don seeda Allah on ɗo ko himmi moy goɗɗo lansa retere ka numéro an 15,000 francs alandaki la ɗo wawno ma hokkude di kono ɓayi alansi alandaki kaji ma ton partager ɗum jamme hiri modi ɓooyi ba modi ɓooyi video mawɓe men mi ɗo ko hawni ha mi jonna yi'ande hayro piiji ɗi wela fiici ɓe Allahu akbar tapote ɗon mi holla on ɓe mawɓe ɗo gasa kono noon mi wolnayɓe onon waɗuɓe video on ɓe hollo mawɓe si tawi ɓe sago maɓɓe awa si tawi noon ko lampaɓe aray ɗum ɗon mi ala suwa ɓayru min hakkillan jaɓa heɗito ɗen mawɓen taw kono suka on ɗo ko Ñagara TV min yiri video on musidɓe yiɓɓe obaɓe ko faalaɓe humpodirde e fami maɓɓe on tawatara ɓeɗo ko yaltunoɓe ila fewndo laamu Seeku Touré ka leydi Lagine hiɓe tolori fewndo o sayi ɗo sengo leydi Guinée Bissau jenteɗo ko kamɓe mokobaɓe ɓen ɓe woni e sifade e fi ɗaɓɓutugol siɓɓe maɓɓe wano nene gotoɓe maɓɓe ɓeɓe kafidi yumma e ɓen fi andugol si tawi ɓen hino wuuri aray yoɓe wawu kippude no ɓe humpodirira e maɓɓe fi no ɓe hewtitira ka maɓɓe ka leydi maɓɓe Lagine haray jenteɗo kañum moko baɓe ɓen ko woni e sifade kon wondude e musidɗo meɗen ɓattiɗoɓe yewtide e maɓɓe. Mi salmini bolondahan on fof min Mamadou Dawud mi salmini miñiraɓe am ɓe Mamadou Saliou e Oumarou Diogo e Djibi e Ibrahima ko ɓe mi hawti baba e nene menen sendita noon en fota kadi vidéo on yo musidɓe anda si Jaja Maymuna no wuuri e si o wuura mi salminiɓe fof miɗo ka Gambi e Guinée Bissau ɗo ka wiyete ɗon Mansaina e région di Bafata ka wiyete Missira Seraton ɗo mi salminiɓe miɗo ɗon waɗi hoɗunde on si tawi woodi e maɓɓe wuurɗo mi salminiɓe ko min Mamadou Dawuda si ɓe wi toon noon si ɓe ari ka ɓe wi Mamadou Dawuda ɓe andata dey ko Sirifou Diallo ka on mi wiyete ɗo on ha nder Sénégal yandi senditane vidéo salminiɓe fof salmina bolondahan on fof mi ma yaalita o dey eyo nam joni on a yafoto mi lando on aray ko honto e Lagine woni ka moɗo e andentinon ɗum e région Hombo ko secteur Hombo min ko région Télimile arrondissement Dara Magnaki section Djougou mi wayru noon mi wayri noon ton ɓayru mi anda faydi laamu Seeku ay pus Seeku laami tun seeɗa mi yalti Lagine Naam. Allô? Oui. 15 minutes. 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 15 min
alan siyano dalan a famay ɗo e flower tun yaha ara 3 litre ko ɗum min on menen fuuta ɗo dey ko be men walli nafi jokkere en ɗan on kadi recette parce que no landi fereji mi sifanta kon Allah ko seede Ali walla Umar Jogo walla Jibi walla Burayma goɗɗo e maɓɓe no wuuri mi salminiɓe mi woni koto maɓɓe Maymuna muyni accanimi mi salminaɓe pop jolel koleɓe ka wiyete kam mi accunoɓe ka wiyete hoore nawal ɗon mi accunoɓe ko ɗon men mawni salminaɓe pop eyo joni hare komi landoto on no pottirɗen ni fewndo ɗo hiɗen Mansaba ka Garbatir haray ko woni ko laami Mansaba ko ɓe wiyata région oyo haray si tawi on tigi ko yande senditane en vidéo so waw ara taw ara Mansaba joni noon si on ti hewti e Mansaba ka Garbatir ɗo yo wi tout région di yo wi tum misira sera so yo wi tum mansay nam ɓena ɓay mo ha kaddamal tuta ɓe wi tum mansay na ka wiyeteɗo sirifu o ga ɓena ɓay on tigi ha kaddamal tuta soperaɓe ɓen fo yiɓe dariɗo joni haray hakkille mo woni joni e hotugol lagine si o heeɓi saabu ko wallito haray ko honno simi heeɓi ɗum hande simi waynodiri e ɓen gure nden ɓe newni mi yahi on mi wawata haray sendita noon en fota kadi vidéo o yo musidɗo yahi baba goɗɗo e ɓiɗɗo goɗɗo ayyo ko ɓe mi waynoɓe ha men newnodira simi yaha haray ga on maki hiɗon mari ga ɓe gure on yafoto ko ɓe seni ɗon tawtiɗo woni ɓe gure monden ka Allah arsi ko noon ga resugo sonnaɓe haray ɓe jibbini e nder muɗum haray iɗon mari ga gueɗal ɗo jogui goto wuurɗo kono si ari a tawi lan ɗon mi wima ɓe namin jibiniɓe a mutato to winna kono mawɗo no fena ɓiɗɗo ma jibina jogitora e mani mi dawata mi hirdatako mi landatake ay yande senditane en vidéo ndino jooɗi Allah e nene ɓen ɗon o seeni tun okka ɗon ɓe ga ko kada e nder ɗaɓɓere nden hawrodir ɗon ka ko ga woye ko kanko e moodi makko ɓe iwi gambi ɓe ari ɗon moodi makko feƴƴini ɗon nanon min yimmino fi makko de minen nayo yimmino fi makko o wi ko min o faala dewgal sunna e farilla mi ɗaɓɓi mo mi herta aduna e laakara eyyo joni komi landito toon haray yiɗon mari numéro téléphone mo haton jini e moɗon tawa wawa on noddude wallitora on fi paasi sendita noon en fota kadi vidéo o yo musidɓe fi moɗon téléphone mum miɗo waɗimo ka karga to taw sina ɗum mi jonnay noon ni téléphone mi on jaaki numéro on de ɓaynayo mi fenanga eyyo simi ƴettoyi téléphone simi yettoyimo ka karga mi adda e ma ɗo hen ɗo ɗon numéro si Allah jaɓi ko wiyeteɗo Alpha Amadou Diallo on woni baba kanko miñiti Ibrahima on miñiti Aliou miñiti Abdoullahi yaye ko goto keppu debbo yande senditane en vidéo on mi wayru noon no ƴetta ka wiyete maasi to ani mo ƴetta ka wiyete kare maasi ɓuuɓere eyyo hara joni inchallahu mi feƴƴinay ɗum ɗo e yamirore moɗon haray ka Facebook ji ka WhatsApp ji ka mojoɓe haray fi yo musidal molngol wawa on yeytude haray ɗon yeeɓe juuɗe iɗon faalano hewtitire on ka meɗen e saabu aventure moɗon on ɓo yiilade mako ɗon e nder ko yiili ɗon kon fof ko nde wotere Allah hawrindi non e siɗɗo moɗon mo tawata oɗo go ala hakkundeji moɗon sendita noon en fota kadi vidéo on yo musidɓe jamɓe kisiye moɗon bandiraɓe jamɓe kisiye mon fulɓe Fuuta Jallo tolorɓe leydi Guinée Bissau leydi ngaabu baafata ha e leydi Bissau Allah ɓeydi jam ka ɓengureji mon ka balli e ka jawle haray sukaɓe on yi'i yaadu ko gerata ko en yi'i aventure ko huwata ko ɓeɗo holli wondema laamu seeku ɓe mandaki moƴƴa
laamu seeku laami seeɗa tum ɓe haɓani ɓe yarli ɓe ɓanginan en ɓe dogu laamu seeku ɓangali e makuji maɓɓe ɗi duuɓi ɗin towi sayon ɓadike e hande sondo wonki maɓɓe fondo maɓɓe ko woni fesande ko yiltagol pellet wona yahugol rema wona yahugol soppa na yahugol darna ko yahugol maaya e leydi mawɓe mum wattine e berɗe mamaɓe mum bandiraɓe jibinede e nokku jeyegol e nokku innorede e nokku haray koko hunde mawnude e sondo wonki ko ɗum simi nani woɓɓe no komanta ma fuuya ha waɗa vidéo ji suusa ha waɗa vidéo wiya onon ɓeeɗa onon wona lagine ɗo jeeya ɗon onon wona onon kon arɓe ngol kolngol no satti wonande fi dimo ɗum huusi ɓe mawɓe ɓe lampa e hakkunde ɗo e Guinée Bissau ko ɓuri duuɓi 50 ala yidude mafami mum humpondirede ene wonɗo e sago mum no waɗiran non ene wona lampaɗo warrata ni e menen mi yi exemple ji mum frappant si goɗɗo lampama ko ruye bandiraɓe ko naɓatamo ko wonɗum woni lampagol goɗɗo ko ɓorugol ko wiyete ndimanka ko yiɗugol ka mum yiɗa jama mum on hittina fimɓe mum ko ɓorugol mo ɗum attotoɓe wadda dokkiti o wotigi wonata ka siɗɗo mo woni so ari nokku ɗo o nani ɗo ha ɓiɗɗo bappa makko ari ɗo o yehi kadi o yaggiɗo so woni ɗa o nani kaw makko ardi ɗo o haɓani ane no wawi wonde Guinée Bissau Guinée Conakry ɓuri duuɓi 50 kaka ɗaɓuro mbattaɗo maɓɓe fi kala gasa lampinoɓe gonga e lampanoɓe yiidoye e maɓɓe wo joni dey ɓe faala hawtude ɓe holli noon ɓe ronuno sonnaji dewga sunna e farilla ɓe hersira ɗum aduna e lakara ko beɓe fewjodira e ɓen ɗon si newnonaɓe ɓe hoota mi tanjini o vidéo kadi ko waɗira no woodi objectif ko ɓe faandi ko andugol ene ɓe nene gotoɓe an ɓe siɓɓe am ɓe mewde ene ɓe no wuuri simi yaha ko intention on fof non hiɓe wawuno gasa fewtude jama ɗo okke lampasi mi hoota okke lampasi mi hoota jama o moɓidiraka juulirdaji ɓuyino waɗede minen banankoro min waɗayno ɗum a kaaren faala wontude feere ala jonnidire juuɗe o objectif o vidéo ko yo sakite ha ɓe anda si mawɓe maɓɓe ɓen e bandiraɓe maɓɓe ɓen siɓɓe maɓɓe ɓen no wuuri yo Allah dandu en sabu gaño Allah dandu en sabu gerede bandiraɓe wawa wonde haɓɓil wawa jaɓude goɗɗo yalte aventure hakkunde Guinée Bissau e Sénégal ɓiɗɗo lagine o ɓurna duuɓi 50 ila secteur ma yaddino ko duuɓi 7 landi o ɓe wi le seeku laami ɗum seeɗa ila seeku maayi addi ka fewnden ɗo 84 2024 duuɓi 50 duuɓi 50 no wonɗo sago mum wattaɗo Allah hisinan bandiraɓe haray ko honɗum toriɗen musidal mengal e sifa ɗiɗo nokkureji minen siɗɗo amen no artira ɗo balɗe Burkina o yehi kamen anda siɗɗo amen no yaha hay Burkina
kono no hawni kono finuɓe no woodi bandiraɓe acce fi Allah ten jaɓu bani musidal perda goɗɗo ɓe yiyay mo o wolata inde ka maɓɓe wolata fi musidɗo makko imo huwodira e fulɓe burkina ɗuma ɓe wattanila e o bandiraɓe ɓe wattanila ɓe wujji ɓe filmi mo ene an kamo honto min komo mi kura ko ni ɓe posa mo lande ɓe posa mo jabo ɓaf ɓe ƴetti ɓe bugi ka réseau mais yimo ko kanko ni yo yahane hande ni mo kura ko hottolare hare mi torike kala nokku ka wonɗo mo nanata no wola fi siɗɗo fi musidal fi hoɗo fi nokku kañum anda e ko woni onon fi Allah yenawnare makko kori mo gerama andata mo gerama ha nangimo o andata e ko woni siɓɓe o andata billahi. C'est la famille qui doit chercher les parents qui se détachent d'elle. Mais comment faire? Honno ɗaɓɓitirta mo anda ka honto woni ya wawi immade ɗo mi halnima systéme mum si goɗɗo lampama wonta ka siɗɗo makko woni ko so nani soy o haɓani o dogi o doga yoya ayi wona bisa wona ba fata tigi wona ko yahugol e nokkol ko nanta inde siɗɗo makko a faala hawlota faalata holo kono ɗaɓɓitirta goɗɗo wawi ɗo to yewde bisa ɗaɓɓutugo siɗɗo amen jindugo ene fewdo laamu sey ko ari photographe photoji no wuyi sakko ina ƴetta e photo ya ɗaɓɓita hande de yiide majjay tuseeɗa ɓen oɗo min hattike mo photo makko waɗe ɗo fo sakita awa ngun zamanu ɗon ari ala a wayla wiide ɗi duuɓi fo wara ɓe ɗaɓɓitandi watala wonande ɗo ɗaɓɓiti haray ko tori ɗen musidal ngal ton musidal men ngal ko kamɓe tigi o suka ɗo wolayno numéro makko mbete kanko tigi film ɗo wola numéro makko on vidéo ɗo ɗo ɓurata jindude o waɗayno numéro makko on yiɓɓe contacta mo ndaare humpodira e famille ji ɗin woodi kaɓe wonno ɗon ka leydi maɓɓe ɓe ndaareno ɓe arda haysi koyo ɓe artu ɓe ƴetta nden ɓe ngure ɗon ɓe yaada e mo welata noon welata yo Allah renan o rene yandinima piiji ɗi wela si ɓe ukkima ya vargaday hihim hoy hay ɓe ukkidirima e ɗum wirdagol ma ya vargaday hihim hoy hay ɓay kadi Allah darnoto yimɓe no yurmi ma fakhruj ko Allah raɗorno fir'aun iblisa konka ka aljannaji dow ga ka kammuji fakhruju minha fa innaka rajim karamo ko lasraari karamo ko batini hule Allah Allahu on hule Allah mo beyo hulu Allah ƴetta ayeje Qur'an lampo goɗɗo Allah kadi jaƴa Allah jaɓa darno won tigi o sikka o gayni iɗen ka darngal ko chaque fois je vais aller j'ai tout de suite des problèmes yo Allah wallango walle Ceerno Amadou Ba beaucoup de nos compatriotes sont dans les cas comme j'ai rencontré un vieux monsieur en Gambie c'était en 2009 haray ko ni fewndori dartugol wallito siɓɓe ɓen maw buynawi sago mum ka mum mayoyta ko ɗum waɗi aventure o min mi sokkaji uɗande kadi heɓi expérience par ce que jaka ko yawɗa o kaka ma faleteɗa fima lanna ka funtuɗa ɗon jaka ko a yehi Amérique e laɓede piiji mum a yehi Washington a yehi China a yehi Canada a yehi France a yehi ɗuma jaka ɗum ɗo fof ko mbawdi jokki ñande bawdi ma ndi lanni doole maɗen ɗuyti sagu ma kaka tufunde ma mayata sagu ma jaka ko siɓɓe ma ɓen surrema min mi heɓi on expérience ɗon bandira mi heɓi expérience on ɗon e pullo on ɗo min nade e leñol goo
kono pullo futa o min darndike e cende buy mi ndaari mi tawi ko o yalti o heɓoyi o kayni o alɗi o sagu makko kaka makko mayata woodi wonuɓe milliardaire wonɓe no plus riche dans un état au Congo jallo cravate yehi ha laamu ngu ñawlimo ñamale tedduɗe tawi ɓe wata yoɓude kono noon subino dey maayigol lagine heƴi ɗo maayi ɗo wattina lagine ɗo haray mo beeyo préparo eɓɓindo fiika mum si tawi non on tigi lampa wallitemo kala mo nanɗon o wowlata fiika makko on jooɗodata ça c'est un prévé si wona o lampaɗo wo ko bandiru ko aaden janfotoɗo so o wowlata fiika makko ko fi son huwodiri fi mbuɗi o janfike makko fi wata o yiitu ta yiitu filo makko go'o ɗum haɗata woɓɓe wowla ɗum haɗata woɓɓe so weldi ɓennama min ko karokel kaari njiya minen komin jibinande kaariɓe komin musidal kaari woɓɓe ko bandiyagal haray so kono woɓɓe a ndaaray ɓe tawana bandiyagal ko lampaɓe on jooɗodata minnuma ɓennama minen ko nokkel kaari men wi minen komin musidal kaari min ko ɓe woni mawɓe min ko ɓe woni sora o wowlata ɗum aduna woɓɓe ɓen wallahi haray ɓorama e maɓɓe wonɓe noon wadde ɗum no woodi acce hule Allah taw ƴettu alqura lampoɗo yimɓe ɓe taw ƴettu coraji alqur'an on ɓe buye maɓɓe ko gollitirta ko fakhruju minha fa innaka rajim yaltuga ka raɗaɗo yaha tawa hay wallahi ɓe hela ɗum katime woɓɓe waɗa alluwo e sila waɗa ɗum ka yiite ɓe takkida inde jinnaji ɓe wirdo goɗɗo balɗe jeɗɗi ɓe waɗa sadakaji tigi yaha ndaare ko woɓɓe suusi Allah ndaare haka woɓɓe Allah suusi Allah woɓɓe kadi ara ko piiji ɓale ya fargaday hihim hoy hay wirdo ɗum on tigi waɗa sadakaji ale hendo nde leydi koyɗe makko ɗen ale yaha e baharuji ale hoy hay Allah kadi ndarɗo moi je pense que les gens ont honte de retourner chez eux parce qu'ils n'ont pas l'argent. Non. Jabali Aziz, Jabali, mi Jabali. Min ko mi suka yaltidaɓɓe mo 20 ans. Mi artiri 29 ans. Kono mi yoɓana paasi mi arti. Yoɓana paasi mi arti demi. Jabali ɗum. Min ma wana ɗum. On m'a une fois relater l'histoire d'un monsieur qui a refusé pleinement sa vie là où il est parti. Mais et malheureusement sa famille est très pauvre. Il n'ose pas que tu lui parles de celui. Tawlandito. Goɗɗo añata kamum. Wallahi wana fi pauvreté ha goɗɗo añata kom. Et après mes vacances, je suis à l'aise. Toute année et pourtant, papa et maman ne vivent plus. Mais notre maison familiale est là-bas. Modi ɓoyi ba jarama ko jam wondu ɗon wallahi ko jam taw landito ɗo wondi e jam fi nene baba mayi artugol ka galle mawɓe ka galle musidal waɗa vacance mum ko ɗon o taw landito chaque année je fait un tour yo Allah tabintin moƴƴina programme ji ɗin wonɓe ɗi situation ji ɗo kadi fo yo Allah ittu sifa ɓe mawɓe ɗo wona argol holla dole ma mbawdi ande kadi ɓe wawi ɓe faala artude maya ka maɓɓe rien que ça rien que ɗum ɗon ko ɗum pete ɓe ɗaɓɓe haray vraiment wonnuɓe ɗiɗo situation ji sattuɗi ɓittuɗi mapinɗi aninɗi ɓe andata ko e ɗum woni gasa noon an a anday torkema wattanila e siɓɓe mon ɓen haray ko ɗum mi mari komi toro o Alseyni Diallo que Dieu nous aide c'est nous Africains parce que les gens sont complexés de rentrer en Guinée sans l'argent. Ok, c'est pas l'argent qui fait tout être à côté de ses parents plus important dans la vie que l'argent. L'argent est important. Kogonga mudinno hiti. Kono
non a wawi wonde kama hoccora ɓuccora wonda e mawɓe maɓe hande nde fatude nde min yehi ɗo o payi kum gorejo amen babe mum feƴƴini ko kanko do cippino woniri ka sala ka hoore nde woni ɗon ko kanko tambino sala maɓɓe on wallini ɓe wallitimo mo wawno yaltude yara Mali ara Côte d'Ivoire tawa nde o doga ton gudure ha o hewta ka amen ɗo tawa min wattini ɓe makko e hande ɗaccidima nen makko ko ɓurtu wakkila a yehi maye yahali maye yaadu ndu noon wona yo tigi wi be heɓa min ko probléme on fof noon watten jaɓu ɗum noon ta goto jaɓu fi mi yehi mi heɓali mi artata mi heɓi mi artata miɗo jaɓi mi artata furay kono ɓay mi heɓiri gas ligne ɓiɓɓe amen no jangude jawdi no heɓade gasi mi yahay mi ara kono kala yahuɗo duuɓi 5 marsale 5 timmuɗi e nder Afrique ɗo a tappi duuɓi 5 Sénégal ka afirɗa wo no yoori ngal naɓuɗa wo ko ɗon ɓuri sattude torike ma yilto taw artu yiltu laawo Bissau Gambia kala Afrique ɗo ka yahuɗa duuɓi 5 a tappude ɓayle ko ɗaɓɓere nabu ma yiɗa immade dawa ɗaɓɓa sabuji no heɓira ɗaɓɓa golle ala sottude ɗaɓɓu paasi yilta laawo aru kadi si maɓɓe no wuuri wonda e maɓɓe yanganoɗaɓe physique gollanaɓe wonda e maɓɓe yewtida e maɓɓe ɓeydodiron torki Allah kadi noon yo Allah yiɗin en mawɓe men ɓe yo Allah dandu en jogagol ɓernde añugol mawɗo mum siɓe an gonɗo landarde e min o jooɗiɗo yeeso ma Allah dandan o dande añugol mawɗo mum hay si ɓe mari comportement négatif a añaygoy comportement on mi Allah danda o dan añugol baba mum bora ma añugol nene mum fi jikku maɓɓe añaɓe kamɓe tigi la personne par ce que sa waɗi ɗum aray a halkike bandira haray wattane yilande murado moƴƴo ɓerɗe men ɗen hande enen yurmede lanni no niɓɓiti hay suka no suɓo duuɓi 10 yidale e nene mum e babe mum duuɓi 15 yidale nene mum e babe talandi to ɓerɗe ɗen yoori woni yoori sentiment ala yurmede ala Hadja Asi ma mère a 5 garçons 3 filles elle est décédée sans aucun de ses enfants ko ɗum ko non woniri woɓɓe kadi ɗo ɓe meeɗine ɗo e vocal ji maɓɓe ɓe leydi Australie eɓe ɗuuɗi kono heka koto an yehi be mi yaha jajan yehi be mi yaha koto an ɗa yehi be mi yaha min kadi mi yahay yummiraɓen pet mawɓe feƴƴinino yummiraɓen pet goto ino windi ɗum goto danko jeetato goto pet nenirawo goto o sacrifia gurdam makko e cellal makko e mbawdi makko o danko ɓiɓɓe jeetato rewɓe wa ɓe goto ronka sacrifiade na de gurdam mum ɗam fof nder tum happu ɓay ko feƴƴata si tawi kono arda yaɗa goto ronka sacrifiade gurdam mum ɗam dankagol on yolla enen de mari barki buye men kadi no waɗi tumi mentalité mum ko buy ɗaytuɓe wolta mawmaɓen si a wondi a jogaki ɓe teɗi fenade min nar kadi aru wonon nokku gotu hono wonon saare wotere wonon leydi wotiri ta so waɗi pen a himmoto yaha yiya saare wotere ɗo wawi wonde saare wotere quartier différent ɓay wonduɓe o haɓa gasa so sumodiri pandi kenen malantandi o waɗay kono ɓiɓɓe jeenayo ɓe jeetata ronkana ɗum nene mum fes tawata kadi woɓɓe ɓe no hawni tawata waɗa hay continent ngol wallahi tawa nene maɓɓe maye tawa systéme ɓe wono e mum e programme ji ɗin ko ɓe ƴettama ɓe 6 mois taw programme fino ɓe wawa arde ɓe waɗa sadakaji nene maɓɓe jara no hawni koy mbuuɗi on naɓan ɗon nene on poore wan dokko ene yiɗa andi
ida andi ko honɗum suwata e fondo nene ma ɓeyama a sukawi a tari ware no wuuti ɓeyiya oɗo ɓenna ko ɓiɗɗo an woni ɗa andi ka honto ɗum walanto jibinɗo ɗa andi ko wawanto ɗum walanto nenirawo ɗa andi ko honto ɗum walanto babirawo ko ɓiɗɗo an wonni tentini ala ka waɗaɗo bari ka gaynuɗo haaju ka neɗɗo mo ala probléme ko yarɗa o hare babe ma iɗo gandi oɗo ko gueɗal anni andi hako ɗum walantoɓe ninira men ɓen sago maɓɓe hay nodduɗon téléphone ɗo fi kala warata komo ɓe joɗodi ɗo awa e ɓiɗɗan kaari noddiɗo hirodire makko ɗum no walanoɓe ɓe yiɗi ɗum ɓaynam fenan en kono noon ɓayri enen ko mbuuɗi jokke mbuuɗi amadou wori miside wo zevi o Ghana Togo peyji noon ɗo andi ɗon en ɗuuɗa tongoy zevi o Ghana Togo ou en Côte d'Ivoire des jeunes zevi mi yi'i au Ghana Togo en Côte d'Ivoire des jeunes qui ont fait là-bas plus de 10 ans ils n'ont presque rien. S'il accepte, s'il accepte de rentrer et travailler chez nous, ça serait mieux. C'est certains parents aussi qui obligent leurs enfants à partir. Est-ce que les parents peuvent accepter tous les enfants partir? On faut y aller. Mais voilà, est-ce que c'est logique? Ino wodi de kadi be ala barki ko non no wodi wada be bar ndare di cuuri talba ko futa fo o ye buyno ya be newna nay buya kono goto ngo yebe jogo be nan ar an wonen do anta yawnan ko beedo won dabboy de ko nganga hebay do wallahi yu talba ko Madina nyannu ko leya Basara Zawiya sagale wona be sagale do ngandi o duubi no gay e jogi be yaltali sagale duubi no gay e jogi be yaltali sagale do julirde duɗal dewal wirdu jangugol e remugol ale kono hande ko yettude Allah. Mais ça fait 2 ans que je suis en Angola. Quand je commence à penser à mon papa, je n'arrive pas à dormir. Je te jure, les Pellomalia. Kadi ko ɓuri hawnade ko fop ɓemmaya bawma wullay ha heɓi solo ma seeɗata e mum wayrindira e baben ma duuɓi sappo e joyi ma nen ma ɓemmaya e nder ɗum tawama yiɗata ande kadi ɗa mari tamawɗe nanaɓe téléphone joni a yi'e photo maɓɓe ɗa wawi wadde appel vidéo ɓernde ma no waali andite ɓawaɗo seeɗa lettre ji kono hari aventure on billahi hari de menen hay ɓurata hitande si ɓe yehino pays ji anglophone ɗin ɗo Liberia Sierra Leone ɓe yawde ɓe ɗaɓɓa seeɗa buye maɓɓe si ɓe ɓi coggu radio wi e pile pantalon je janele ɓe accita cayalle ɓe arta kono ha hande kadi tawi na aventure yahete na ɗaɓɓere wonɗe yaade tawi en eggay woni eggugol pullo fuuta eggay woni goɗɗo yaha Amérique waɗa duuɓi nogay o inna ko ɗaɓɓere wari 20 ans ɗaɓɓere on ɗum naɓmala o waɗu du'a fi am Diallo Abdourahmani Malanta waɗen du'a fi men en fo kam wa ɗum ko hertorte awa joni waɗen du'a waɗen Fatiha lawo si kako mi ñaami ɗo moƴƴi ayi ko mi ñaami ko nga mi ñaami moƴƴi waɗen Fatiha laawa juulen e nelaaɗo mo be no waawiri wo waɗen ndesimore alam nashrah laka sadra réseau wingi de hari yaɓani yo mawɓe men go kadi yo ɗuytu bonere reedu. Souvent il y a des parmi notre parents
de notre jour qui insistent à leurs enfants à coûte que coûte gagner l'argent. Subhanallah. 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 Ça c'est vrai. Moi je viens de quitter ce nom. Mais le fait que tu me rappelle foncièrement de ce mois encore. Je suis quitté là-bas. Il y a juste 1 mois et demi. J'ai vraiment envie de là-bas. Encore que Dieu nous aide. Kono woni min do mi sikka o yaaduno wonde ɓuttu ɓernde nan hiɗen ton kono waɗen fatiha salatu ala nabi mo be ko wawi alam nasrah laabi ɗiɗi waɗen isaja anasrullahi kadi ngol fof laabi 4 ɗen yiya mawɓe men no waɗa ɗum waɗe ya latif laabi 9 doɗen allah hokkore moƴƴere. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات تقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الخيرات من جميع الخيرات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما آتيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آليت تبارك ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء خير النجاة خير العلم وخير العمل وخير الثواب خير الحياة خير الممات وثبتنا ثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا وادخلنا الجنة يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدي يا مؤيد يا فعال لما يريد نسألك اللهم بنور وجهك الكريم الذي ملأ أركان عرشك العظيم وبقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك وبرحمتك التي وسعت كل شيء لا إله إلا أنت يا خياس المستغيثين أخسنا يا خياس المستغيثين أخسنا يا خياس المستغيثين أخسنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Allah itangen di andeji di mapundeji di soholaji di tampereji e torki Allah yalla bantu yalla towdu itta ɗum e men yurmede e barkeji e ngalu e yaajede cellal e gurdal labaɗa Allah juur Allah wanju Allah hebbu ɗum e men e geɗalɓe men e taniraɓe men e iwdi men e zuriyaji men fanni aduna no lutti. Allah udi tangen dammude ɗi arsikaji Allah udi tangen dammude arsikaji ɗin Allah udditu dammude arsikaji ɗin Allah yanyan en arsikaji ɗin Allah dande en basalle ɓittere Allah okkoren dépensiji timmudi ka galleji men yalla okkoren dépensiji timmudi ka galleji men yalla okkoren dépensiji timmudi ka galleji men yalla dande en heege e hersa aduna e lahar Allah dande en heege e hersa aduna e lahar Allah dandu en heege e hersa aduna e lahar Allah townu fi men ka aduna ɗo e ka lahira Allah malnu en ka gurnan aduna ɗo e ka lahira Allah hinnu Allah yaaf Allah muñan fatiɓe fop Allah waɗu aljanna werde maɓɓe Allah waɗu barzak on fowtorde wonande fatiɓe ɓen Allah naadoyɓe aljanna wattide e meɗen waɗa en fo yimɓe malaɓe Allah huuru en ko yaafore Allah yaafo en so ƴettiten Allah hebbi limane ɗi fondoji men e ɓeɓɓe men e taniraɓe men e sonnaɓe men ɓe gure men Allah waɗen julɓe malaɓe Allah waɗen julɓe malaɓe o waɗa e mawɓe malaɓe Allah waɗen julɓe malaɓe o waɗa e mawɓe malaɓe Allah dande wongol malkisaɓe Allah dande malkisede aduna e lahara Allah dande malkisede Allah dande malkisede Allah dande en guere nangude Allah dande en bone gaño hewtude Allah reeno en o ayna en o hisna en o danda en bone kala gaño ko falana en ko immani en yo Allah heedu yo Allah reenu yo Allah aynu yo Allah hisi yo Allah toppito yo Allah tambito
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هذا يوم كدي دوي جوني يوم مبه مو يدو إن minutes اللهم آمين 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 اللهم صل ربنا سلمني يوم والله بيدي جام بس